Har du försökt andas i vatten någon gång? Det går inte så bra för att man får ju vatten i näsan och lungorna. Det går ju inte, fastän det är syre i vatten. Korkat att ens försöka. Hallå! Vi har lektion här nu. Kan ni komma upp och lyssna på vad jag har att säga? Kom igen, gå upp här nu! Ja, vad var det jag var? Att ni... Lotta! Hör ni inte vad jag säger? Upp nu! Vi har lektion här! Har du mensen eller? Ja men erkänn, du är en fubbare, ska vi slå av? Jessica! Men varför ska hon igen slippa vara med för? Kirsi, kom igen. Var med här nu. Jag heter Kid. Ja, visst, kom då. Jessica, Lollo, kom igen nu. Okej, se till så att svalget är rent. Ta tag i näsan, ett djupt andetag och blås långsamt ut. Kom igen. Ja men, hon kan ju inte kyssa någon. Skärp er nu! Kom igen, fortsätt. Kirsi ruotsalalainen, inte på simkuulan, inte på uumatimma. Haita paita ralla laua. Kan inte din morsa stava eller? Hon skriver som en Einstein. Vittu perkele! Hon ska helst skvallra till sin morsa. Jävla finnekärring! Visste du att det finns bajsbakterier i vattnet som går in i din hjärna genom ögonen och munnen och man kan få hjärntumör? Fan vad du ljuger. Vattenskräck heter det. Första tecknet är röda ögon som kliar. I tårar är det salt och vatten. En gång kom jag på min mamma gråta när hon bläddrade bland pappas fotografier. När hon märkte mig låtsades hon städa. På pappas begravning bet jag mig i kinden och jag höll andan. Mamma grät inte. Inte jag heller. Jag var jättestolt. Jag klarade. Inte en enda tår kom. Jag klarar av ganska många andra saker. Fylla i blanketter, prata med bankmän och med Försäkringskassan. Pappa, du kunde ha hjälpt till. Varför lärde du inte henne mer om livet i Sverige? Du kunde ju allt. Nu måste jag göra det. Vuotisjuhlarallin reitti kulkee Pohjois-Karjalaan. Romppalan asukkaat odottavat rallia innolla. Samoin tekee myös Markku Mäkinen. Miten on, Markku? Kiitos. Onhan se todella hienoa olla täällä kotiseudulla taas kaikkien näiden vuosien jälkeen. Fast innan du dog var hon en vanlig mamma. Hon skrattade och busade. Nu är hon annorlunda. Nu är hon nästan lika röd som du. Mä haluan puhua sun kanssa. No, puhu. Eller säg det på svenska. Prata svenska. Me lähdetään kesälomalle Suomeen. Hä? Niin. Sirka ja Jampen kanssa mummin talon. Miksi? No miksi se on hauskaa? En med. Mä jään tänne. No sä tänne voi yksin jäädä. Jag åker inte med. Åk själv. Rauhoitu. Ota sä nyt ennenkin ollut siellä. Men det är inte samma sak och det är
Halo? Sirkka täällä, terve. Hei Sirkka. Mä oon täällä ihan hulluna makkaamassa. Joo, minäkin just tässä. Hirveästi painoa auto. Mitä? Mä en tiedä, päästäänkö ikinä täältä trolleista sinne. Nyt et ota liikaa tavaa. En. Loma ei Sirkka tarkoita sitä. Että... Kyllä, minä tiedän, mitä loma tarkoittaa. Mä näin sun veljen telkkarista. Joo. Mä keksin ihan hullun idean. No. Tää on ihan kuin sun juttujas. Et arvaa. Klyp ihop stjärten! Ska jag ha den här? Kan du inte ta den gula istället? Se on Jampe. Knacka nästa gång. Se haluaa puhua sun kanssa. Jag vill inte prata med han. Mitä sä nyt jotakin sanoa? Jag måste nog gå hem nu. Vad är det? Någon knäppis. Men vem är det? Ei se Kirsi nyt jouda. Var det han som ringde? Vad gör du? Hallå, där är dörren. Hallå, kom nu. Kolla vad söt han är. Han är jättesöt och så har ni samma kläder också. Är det din finska kille eller? Är du bäng eller? Men han är ju jättesöt. Gå nu. Är du inte lite kär i henne i alla fall? Ses imorgon. I love you! Har du kistan då? Lägg ägg. Hej Ester. Hei Lotta. Vad fint det blir. Tuu, mä haluan puhua rehtorin kanssa. Mutta meillä on loppaispäivä. Tuu nyt. Jag kommer snart. Okej då, men jag går ut så länge. Skynda dig. Ja. Mitä tässä sanotaan? Kan du inte lära dig svenska istället? No. En tee. No kysyt rehtorilta, mitä tää tarkoittaa. Kysy itse, se on sun työ. On nyt. Kirsi! Tule nyt. Miksi et laittanut nätimpiä vaatteet päälle? Så är det frivilligt. Kanske. Det är för att bestämma själv. Det är inga problem. Ursäkta på mig. Vi tar honom. Va? Kysy nyt. Finns det inget jobb här? Förlåt, jag hörde inte vad du sa. Puhu kovempaa. Har mamma fått sparken? Ja, nej, lilla vän, mamma slutade idag. Det är mammas sista arbetsdag. Men jag har ju informerat tidigare om den nya organisationen. Men ja, det är väl svenskan då. Som, ja, det är jättetråkigt efter alla dessa år, men ja, jag kommer. Ja, jag kommer. Hon behöver inte kunna svenska för att tvätta din dassholk. Ja, Ester, det blir smörgåstårt efteråt. Du är hjärtligt välkommen. Glad sommar. Nu är det avslutning. Mitä sanoo? Vad är mamma då? I år så har vi på vår skola arbetat med temat familjen i samband med Radio Göteborgs stora uppsatstävling. Och vi har på skolan en vinnare som har vunnit. Ja, jag kan inte hålla mig längre utan jag måste presentera vår eminente gäst från Radio Göteborg, Lasse Gunnarsson. Välkommen. Tack så du Tack så Tack. Hej. Nu är det inte jag som ska ha applåderna här utan det är helt otroligt hur våra underbara ungar skriver. Vi fick in 1256 bidrag och får jag påminna om första priset. Att få prya i vår studio som knattereporter på Radio Göteborg. Det är du, inte illa va? Nej. Och nu är vi nyfikna på vinnaren. Och vinnaren är Kid Svensk. Varsågod, här får du ett diplom och vackra blommor. God.
Ja, hur känns det? Vet inte vad jag ska säga. Det trodde jag inte. Inte jag heller. Det är precis, det är spännande va? Och du börjar hos oss redan imorgon. Kid, är det ett artistnamn eller? Nej, jag heter så. Kid Svensk. Vilken överraskning, va? Vi är väldigt stolta över dig på Eriksboskolan. Som dina föräldrar är naturligtvis. Ja, är det mamma? Var har du mamma här? Då måste ju mamma komma upp. Var har vi mamma någonstans? Är mamma här? Är det mamma där? Kom du! Så ja, kom. Så. Ja, hur känns det att vara en stolt mamma till en så duktig flicka? Ja, man blir mållös, eller hur? Men du måste ha inspirerat henne. Hon är ju otroligt duktig, Kid. Bra. Eller vad säger du, Kid? Jo, ja. Just det. Jag ska få in på andra också. Ja, då kan vi snart börja grilla. Nu står jag här i Lotta Larssons trädgård och direkt rapporterar den senaste sporthändelsen. Nu ska vi se om Lotta the Great Crocker klarar sig. Ska hon behålla ledningen? Spännande. Kom igen nu! Heja! Ja! Mycket bra. Bra, det är ju din mamma. Tervetuloa kotiin. Välkommen. Grattis. Grattis. Ja, grattis till din fina och duktiga dotter. Vill du ha någonting att dricka kanske? Kirsi, kom hem. Förlåt. Kan ni inte stanna? Minä sain presentin niiltä. Katso. Miksi sä et voi grillaa niiden kanssa? No, en syö vieraiden kanssa. Mutta sä tunnet ne. Ja arvaa mitä? Lotta ja näitti kysy hotellissa, jos siellä on töitä. Et puhu mun asioistani niille, etkä muille. Miksi ei? Miksi mä en voi kertoa, että sulle ei ole töitä? Miksi mä en voi kertoa, että sä sait potkut? No vasta! Vasta miksi? Siitä radiohommasta ei tule mitään, me lähdetään huomenna. Mä en tuu mukaan! Nyt olet hiljaa, kaikki kuulee. Hei! Nouse ylös nyt siitä. Kirsi. Mä en oo mikään pikkupentu! Kärring!
Hejsan, 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 här är Radio Göteborg. Hejsan, 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 här är Radio Göteborg. Senaste nytt om neutrala Sverige som smugglar vapen till länder i krig. Nu har Bofors fått en polisanmälan, men vad ska konstapeln göra? Vifta med batongen. Bofors räknar storprofit när svenska robotar lemlästar oskyldiga barn i u-länderna. Ja, jag undrar hur fredsvännen Palme sover om nätterna. Du, det här är ingen fritidsgård om du tror det, utan du börjar här och nu. Annars kvittar det. Men när jag kommer tillbaka så kan jag ju... Du går inte till så där. Du har vunnit. Du är utvald av alla i Göteborg. Men kan jag inte vara utrikeskorrespondent då? Du vet, det här är ju lokalradion. Så varför skulle vi bry oss om vad som händer i Finland? Mm. Men jag trodde jag var bäst. Hallå? Hallå? No me hei Kirsi, hei! Ihanaa. Herran tähän sitä pitkä aika, kun ollaan viimeksi tavattu. Tosiaan, kun Kirsi on kasvanut. Mm. Jaha, ajattelit sitten ottaa koko kasvihuoneen mukaan. Missä sä oot ollut? Mikäs teillä on? Nonni, nyt töpinäks. Pitää ajaa täysillä Tukholmaa. Oot kaikki käynyt pissalla? Ihanaa. Ihan niin kuin ennen vanhaa. Nyt on taas Romppalan tytöt tien päällä. Helvetti. Hei Ester, kuule, odotas. Kuunteles Ester. Muistuuko mitään mieleen? Vad glor du på? Glor på något annat? Bilar, du gillar ju bilar. Glor på bilar. Hei, herrasväki, haloo siellä takana. Hei, mulla olisi vähän pikku yllätys. Ois vähän uutisia. Arvatkaa. Sano jo. Onks äidin pikkupoika vähän? Lopeta äiti. No niin, hyvä. Mitäs tämä on? No, mitä tää on? No siis tää on rallia. Oliko se niin vaikea arvata? No, entäs sitten? Ralli ajaa Esterin talon ohi. Sitten Mamma mia, Italia! Me avataan pizzeria! Me laitetaan kesäravintola siihen pihalle. Siis sillä kun ralli ajaa ohi? Rallipizzeria just. No tuleeko Markku? Markku auttaa meitä. Wow, vad häftigt! Markku är ju skitfräck. Mitäs siihen sanot, Ester? No sehän on hauskaa. Mm-hmm.
Testing, testing. 1, 2, 1, 2. Hejsan. Här är Radio Göteborg. Finland borde byta namn till Fuleland. Och nu står jag här mitt i Sverige och mitt framför en finnebuss. Alltså en buss full med finnar. Och nu ska jag vara lite modig och våga prata med fulefinnarna. Vad gör du? Äta. Ja, tackar då. Varför ska du åka till Finland? Och gå till familjen. Mig längtar hem. Jag längtar hem heter det. Varför ska du åka till Finland? Kirsi, mitä sä täällä teet? Kato vaan tuolle, ei se laiva jää niitä odottamaan. Sirkka, tuu nyt! No, joo. Knulla. Tiikeritans! Kirsi, ootas nyt. Anna sen mennä. Ei se täältä laivalta mihinkä pääse karkaamaan. Toi. Nyt kuule. Hejsan, här Radio Göteborg. Nu står jag här, mitt på havet och mitt på vattnet. Och det är finnar överallt, inget annat än finnar. Både till höger och vänster, både ovanför och under mig. Du har aldrig fått pris för att du är finsk? Nej. Diplom då? Nej. Och de klättrar på varandra och de samlar på 5-öringar och de köper sprit. Är det sant att finnar dricker? Ingen finne har vunnit Melodifestivalen, va? Vadå? Finland har väl inga bögherejs? Absolut inte. Kan du säga sjukhus? Suhu. En Carola då? Nej, herregud. Rapport från Kid on the boat, Kid on the road, klart slut. No Suomi on aina Suomi. Niinku potaatti. No, paskanen ulkoa, sisältä puhdas ja valkoinen. No, potaatti. Terve. 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 No niin, no mitäs sanot? Kippis. Jaa, niin. Mä ajattelin enemmän, jos laittaisi noin tanssilattia. Joo. Joo. No niin. Ge mig en utmaning. Vadå? Ja, en utmaning. Så som vi brukade göra. Du ska skaffa en öl till oss. Det var för enkelt. Smaka. Vad äckligt, fy.
utmaning. Ja. Kom där. Du ska få han att hon bjuder dig på en drink. Inte han, nej. Men jo, kom igen, det är din utmaning. Nej! Det är din utmaning. Nej! Kom igen. Tror du inte att jag vågar, eller? Nej, det tror jag inte. Kom igen då, fegis. Hej. Onko nyt yksin matkalla? Haluatko juomista? Yksi afra. Oot sä käynyt kannella? Et. Mennäänkö käymään? Mä menen vaan vessaan. Mä tuun kohta. Joo. No niin, mutta tuu tänne näin sitten. Odotetaan. Erkänn var bäst. Gud vad mycket pengar. Får jag bjuda på en drink? Satana likka, sä nappasit mun lompakon. En, minä vaan. Se oli lattiassa. Tää on kuule poliisiasia, senkin pikku lunttu. Mikä sun nimi on? Sano! Anna tulla ulos vaan! Jag fattar inte vad du säger. Tää on kuule poliisiasia tää. Nyt sano sun nimen. Mamma! Häh? Mikä sun nimi on? Sano nyt! Mitä täällä tapahtuu? Tää on mun tyttö. Tyttö varasti mun lompakon. Enkä ottanut. Minä vaan. Mun tyttö ei oo mikään varas. Mene helvettiin siitä saatana Soni. Kyllä sillä on mun lompakon. Mitä siinä me antaa poliisille tuommoista helvetin nammusedet? Mitä sä teet? Ootko sä juonut? Otitko sen lompakon? En ottanut. Se oli vahinko. Mikä vahinko? Eikä nyt kukaan ota vahingosta toisen kukkaroa. Tänk hoppa ner. Men det är nog kallt. Undrar hur länge man kan vara där. Där borta. Det är helt mörkt i Finland. Men i Sverige är det solnedgång. Skällde din mamma på dig? Din mamma är bra. Jag önskar att min var som hon. Skojar du eller? Min morsa är äcklig. Min mamma. Det går inte att prata med henne. Det är som att... Jag vet inte. Liksom... Jag tänker att hon är under vattnet.
Och jag önskar att det var hon som drunknade istället. Min farsa pratade om att han säger att han har supit sönder skallen. Det märks faktiskt. Han stammar som en papegoja. Saknar du honom? Jag vill aldrig bli som han. Men du är ju inte han. Det är ju du. Men du är ju också du. Vem annars? Men du har i alla fall en pappa. Kirsistäkö sä oot huolissasi? Ei siinä mitään ollut. Ne vaan pilaili. Ne on vielä lapsia. Joo. Mikä sulla oikein on? En tiedä, tullaanko takaisin. Luulen, että jää Suomeen. Mulla ei Ruotsissa enää mitään. Mites meiltä Kirsi on? Et sä puhunut sen kanssa? Oon yrittänyt puhua sen kanssa. Sä et tiedä, millainen se on. Ehkä se aavistaa jotain kuitenkin. Mä puhun sen kanssa heti, kun mä oon päättänyt varmasti. No niin, lattialle siitä nyt nainen. Ventä nyt. Kyllä kaikki menee ihan hyvin. Joo. Kaikki järjestyy ihan vaan. Joo. Nyt mä olen matkalla. Vad är det här? En bandspelare. Snodde du den också eller? Säg ingenting till min mamma. Vad får jag göra om jag håller tyst? Vad vill du ha? Ja... Siis auringonpaisteen jatkuvan koko Suomessa ainakin seuraavan 5 päivän ajan. Näin poutaiseen päivään sopii mainiosti ainakin oma suosikkikappaleeni Satumaa, Reijo Taipaleen esittämä. Ubåtsjakten går vidare, står det. Det heter ubåt, inte ubåt. Och det heter chips och inte sips. Det som de finska alkisarna säger. Rips slår laska i havet och ticka niven i hjärtat på vänskarna. Döden bättre än sophuset. Köpa, inte söpa. Söpa solen. Var har du söpt solen? Inte röra min sol. Oi jospa kerran sinne satumaahan käydä vois, niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois. Vaan siivetönä en voi lentää, vanki olen maan. Vain aatoksin niin kauas entää, sinne käydä saa.
Muistatko? Tämä vanha puutalo tuoksuu niin ihanalta. Auto tulee! Mun rakas veljeni! Nonni! Sieltä tulee rallimestari! Ei! Oi! Tervetuloa takaisin! Oi! Sähän näytät nuoremmalta. Miten se on mahdollista? Spagettia. Ei. Voiko tää olla Jamppe? Joo. No, ootpa sä kasvanut. Hei, sä näytät ihan mieheltä. Näyttää vähän sulta, eikö näytäkin? Näytänkö? Joo. Onko tää sun auto? Joo. Täällä on koirakin. Se on Massimo. Massimo, Akucha. Hei Massimo. Kuinkas tämä tässä on? Se on Kit. Sä oot varmaan Esterin tytär. Ester. Siitä on aikaa. Sä et oo muuttunut yhtään. Sluta med det, Jampe! Nyt pitää kyllä saada jotakin suuhun. No onko sitten Karilan piirakko? No on. No sitä tässä on ooteltu. Och det kommer bli kul här. Vi kan fiska sen. Kolla! Ser ut som en apa där. Lägg ägg, du ser ut som en orangutang där. Där ser du ut som en flodhäst. Buffel. Och sen hördes det dunk, dunk. Blodet droppar, blodet droppar, blodet rinner. Shh. Vad var det? Han vänder sig om och ser sin kompis utan huvud. Nej! Berätta lite till. Kan inte du visa lite? Visa vad då? Din där nere. Min vadå där nere? Din... Nej. Kom igen då. Visa själv. Annars berättar jag om den. Bandspelaren. Sluta då, visa din snopp då. Kom igen då, visa. Och din filimutta. Sluta då, lägg av. Fiskfilé. Nej, Fegis, du vågar inte. du vågar inte heller. Visa då. Päivä, armas. No päivää, ulkomaan lapset. No mitteen se meidän pikku kirsivuori. Jampe, mitäs männe? Kiitos hyvin. Sinusta onkin tullut tuollainen raavasukko. Sehän voisit minun autella noissa heinätöissä tuossa myöhemmin. No, kyllä kat vois. No niin. Miten hieno takki sinulla on. Kiitos. Toittiko lahja? Ei tuolle sovi kysyä. Tyhän saitte jo Esteriltä kommeet faijat. Vau. Kuinka sanotaan? Kiitos. Miten se sanotaan ruotsiksi? Tack. Tack. Miksi sinä saat ruotsia? Se asuu Ruotsissa. Siellä kaikki osaa ruotsia. Mutta miksi? Hänkää nyt muualle leikkimäksi. Meinaatteko tuo tosissaan, että tuo saatte jotain asiakkaitakin tänne? Ralli on suurtapahtuma. Sitä paitsi Markkukin on täällä, kaikkihan sen haluaa nähdä. Markku pääsi kotiin ja Ester pääsee tarjoilemaan, mutta minä saan muuta kuin tölisen pää. No oiskohan noin niin.
Ovalta se minusta näyttää tuo autonsa kanssa. Se on italialaista tyyliä. Juupa juu. Mutta pitää työ Ruotsissa. Eikö tullut tarpeeksi palkkaa, kun pitää tänne Jumalan selän taakse änkiä? Joo, nyt on kesälomat. Eiköhän oteta lasit, niin juodaan sitä sinun sinä. Joo, ilman. Mites sinulla, armas, ne pellot nykyään jakselee? No mitään. Samat paskathan ne pitää sinne joka vuosi ajaa. Såg du hans kuk? Vems? Armas. Den var ju så stor. Och gilfenöppen eller? Nej, men det såg man ju. Som en jättestor... Undrar hur stor den kan bli. Så du kollar in din morbrors slott? Jag har inga trosor på mig. Mitäs? Täällä laiturilla istuskellaan. Nyt heitetään talviturki. Hei, uimaan! Hei! Joo, uimaan! Hop! Älä Ja heitä sitä! Viva! Hei! Se pelkää vettä. Kirsi, hei, se vaan leikki! Hei. Kolla. Visa lite. Vad är det? Nej, ingenting. Är det skönt? Men sluta, titta inte, gå och lägg dig.
Här på bondelandet har man ännu inte uppfunnit några affärer. En sån här matbuss kommer en gång i veckan eftersom att bönderna här är så fattiga att de inte har annat än traktorer och fula finiga busschaufförer. Onko sillä Jamppe uusi kaveri? Oliko se radioreporteri? Mitä jos me lurrataan sulle yhden kauniin laulun? Täysikuu säimes Herran pieksut. Et sunkaan siellä vaan ole Kirsi. Ruottalaisen Esterin tytär. Ja noin komiaksi kasvanut. Tomaattipuretta ei oo. Se täytyy hommata kaupungista. Se tekee sitten 15 markkaa ja siihen 15 penniä, niin se on tasan 15 markkaa. Ole hyvä. Noin. Kiitos. No hei. Snyggt va? Varför snodde du dem för? Han gubben är ju skitschysst. Ja, vadå då? Du är dum. Kato Jamppe. Eipä äijää näkyy. Kato päivä. Terve Jari. Mistä sä oot ton paijahomman? Yhdeltä kaverilta. Onks tää sun mopo? Joo, just uusittu moottori. Makee. No mitäs stadijätkää? Onko sut tännekin pakotettu? Hä? Onko se mykkä vai? No hei, toi sun muijus. No hei, tule. Tje. Mistä se tuo oot saanut? Kotona Ruotsista. Kato, muija osaa puhuakin. Se on kotoa Ruotsista. Ja tässä toi hurripihteri ja tuu meidän mukaan. No ehkä myöhemmin. Ecco voi, duo espresso. Mille grazie. Prego. Ihana. Kuule, mihin me tää pannaan? Jauhoja laitetaan aina reippaasti näin. Ja sitten tähän ei saa liian ohuiksi, kato, ettei se muuten se hajoksi heittää. No niin, nyt kato mestari voi heittää sen. Pizza! Ei, jettala ancora! Rallipizza! Vielä korkeammalle vaan, korkeammalle se tulee pyöreäksi ja ohuet. Pizza! Dai! Loistava, bravo! Kauhean painava. Markku ja Jamppe, tulkaa auttamaan. Ja jos ajattelisi jotenkin. Lite mer till vänster. Ja. Jätä. Nosta vähän tonne ylemmäs. Olet sä rakastunut tohon? Sä olit se, kun sä olit nuori. Ennen kuin sä tapasit isän. Mikä kysymys toi nyt on? Voisit vähän auttaa sinäkin.
Var är Jampe? Jag tror att han gick till by med de finska pojkarna. Oj, titta. Oj. Jag kommer ihåg denna tider. Vi var så unga. Jag var kanske lite mer gammal än du. Oj, oj, oj. Du skulle ha sett Ester och jag. Ester var bjuden på dans hela tiden. Hon var så vacker. Var Marco inte med? Ibland, ja. De var den snyggaste som fanns när de var tillsammans. Alla trodde att det skulle bli de två, men sen fick Marco chansen att gå till Italien och sen bara... Ingen fattade varför. Jag vet inte. Om man en gång hittar kärlek borde man inte tappa den. Det är inte så bra att vara ensam. Hela jag är ett misstag. Jag borde inte finnas till. Min mamma borde gift sig med någon annan. Inte med min pappa. Så jag borde inte finnas till. Kanske är det därför allt går så fel. Därför är jag som jag är. Och därför bryr sig inte mamma om mig. Hon hatar mig. Hon vill inte ha mig. Hon skulle nog önska att jag vore död. Jag är ju bara ett misstag. Därför älskar hon inte mig. Det är nog bäst att jag försvinner. Sen pitäisi pitää. Hyvä. Tiidi. Kuule. Mitäs luet? Ei nyt se alkaa! Tulkaa jollaista Maro. Joo, vänta lite, vi kommer. Meillä on nyt studiossa haastateltavana Markku Mäkinen, joka avasi aamulla tämänvuotisen Suomen MM-rallin. Markku, jäätkö kotikontoille vielä pidemmäksi aikaa, vai viekö matka Silloin kun tehdään töitä, niin silloin tehdään töitä. Saattaa olla, että jään pidemmäksikin aikaa. No täällähän minulla on sukua ja täällä minä olen kasvanut. Eihän sitä kotiseutuja unohda, vaikka olisi kuinka monta vuotta ulkomailla. Ja auttelen minä myös Romppalasta kahden oikein iloisen emännän pystyyn panemassa ralliravintolassa. Siellä tarjoillaan hyvät näkymät reisille, mukava tunnelma ja italialaisia herkkuja. Mitäpä sitä enempää osais toivoa. Että tervetuloa avajaisiin kaikki rallista kiinnostuneet. Ja sitten vielä päivän muista tuloksiin. Kom inga. Jo, snart. Kolla. Jag har fått skägg. Ett strå. Vad är det?
Du börjar få bröst. Nu! Tänk om den kommer jättefort då. Om vi ligger kvar nu då? Perhana pennun kakarot! Blir du rädd? Du är helt sjuk i huvudet. Helt jävla störd i huvudet. Själv är du en jävla fegis! Fegkuk! Mongoballe! Mitäköhän ne tykkää tosta? Kun ei toi nyt oo ihan mitään leipäjuustoa. Täytyy varmaan varoa ton oregaanon kanssa. Eihän ole tottunut tommosiin mausteisiin. Ootko nähnyt Kirsiä? En. Se on varmaan jossain ulkona. Etkö sä kertonut sille? Sun on pakko puhua sen kanssa. Sä et voi enää odottaa. Mä oon päättänyt. Me jäädään tänne. Kom. En utmaning. Vadå för utmaning? Du får se. Bara du inte hittar på något knäpp nu. Kirsi! Nyt arvaa se koko porukka tullut. Hei, hei!
No niin, tervetuloa. Täällä tarjoillaan herkkuja. Allora, amici. Rallinälät. Andiamo a mangiare. Ruotsissa saa pizzaa nykyään kaikkialta ja toivottavasti se maistuu teillekin. Voitte ottaa mukaan kotiinkin. Se on hyvä kylmänäkin. Saunan jälkeen oluen kanssa. Saa syödä käsiä. No maista. Se on vähän niinku piirakka. No hyvä. Noin, otetaan. No, nälkäänsähän se syöpä vaikka pieniä kiviä. Tästä voi ottaa lisää sitten. Hyvä. No. Kom igen då. Du fattar ju fan ingenting! Du ville ju det här! Du vågar inte, din lilla fegis! Du ville ju knulla! Ni ska faktiskt flytta hit. Din mamma sa det. Sieltä se kirsi tulee. Missä se Jappe on? Mikä tuo on? Minä haastattelen nyt Ester Ruotsalainen. Te avaatte kesäravintola. Teillä on yksi mahtava idea. Te alatte myydä pizzamalla Suomessa. Miksi? Siksi, että sait potkut, teillä on hieno siivuistyö vai mitä? Onko totta, että teillä on salaisuuksia? Onko teillä aikaa ravintolaan? Teillähän on Kiirinus ja Markku, kuuluisia rallimestari. Miksi valettelette? Koska te ajatelle kertoa tyttärelle? Kyllä hän unohti kertoa tyttärelle tärkeän asian. Hän unohti kertoa, että meinaa jäädä Suomeen ilman, että puhuu tyttären kanssa. Musta sä olet maailman kaikkein huonoin mamma. Hissan, här är Radio Göteborg. Finland borde byta namn till. Och nu står jag här. Jag skulle önska att jag vore död.
Mamma, miksi mä oon täällä? Mä tiedän, miksi sä oot niin surullinen. Eihän minun pitänyt syntyä. Sä voit jäädä tänne ja etten antaa te hätäillä. Sun elämä tulee paljon helpommin ilman mua. Sä tulet iloiseksi ja onnelliseksi. Mamma, älä itke. Älä hätäile. Isä hoitaa mua. Se on luvannut. Kirsi! Anteeksi. Ei voi jäädä tänne. Ei mitään hätää. Ei hätää. Ei mitään hätää. Anteeksi. Ei hätää. Kaikki järjestyy. Anteeksi. Hejsan, här är Radio Rally Bil. Nu står jag här mitt på vägen och inga bilar syns till än.
Och snart kommer finska rallyt att köra här. Mitt på vägen, mitt i skogen, mitt i Karelen i Suomi, Finland. Och här bredvid mig har världens konstigaste restaurang öppnat. No niin. Eiköhän kohta rupee pöly nousee. Joo, varmaan. Nyt on nolla-autot mennä. Seuraavaksi on kisakuski ja se tuleekin kovaa. Mikä se nolla-auto? No, se on semmonen turvallisuusjuttu, se tarkistaa ton reitin. No herra isä, koska Nokia tulee tänne? Kyllä ne sieltä kohta. Mitä ne nyt tuolla tien vieressä kattelee? Miksi ne tulet tänne katsomaan? Jamppe, mene sanomaan niille. Mä ite. Tänne päin! Tervetuloa kaikki! Täältä saa kaljaa! Nyt ne tulee! Se oli sit siinä. Ensi vuonnahan se on Lapissa. Haluatko maistaa? Oi. Anteeksi, nyt mä saan. Oi. Kom häng med. Nej, det är fine. Näyttää sujuvan hyvin. Kom, jag har nu kollningen. Vadå? Vågar du kyssa mig? Jag har aldrig kysst någon förut. Nyt se alkaa. Ei tämä toiminut ollenkaan. No en mä ymmärrä. No, kokeile.
se toimii. Johto ei ollut kiinni. Tuu se alkaa. Haloo, missä sä oot? Tadaa! Yllätys! Hej. Välkommen. Sitt. Vänta. Kid, min licka. Radioapparat. Titta! Lägg av nu, mamma. Ska du inte ringa Marko? No, eihän se nyt Suomeen kuule Göteborgin radio. Kommer han hit då? Shh. Men sätt dig. No, katsotaan jos se tulee. Shh. Nu ska vi lyssna på en härligt egensinnig tjej. Hon har efter en del möda gjort ett reportage om sin resa till Finland. Vinnaren av Radio Göteborgs årliga radiotävling är Kid Svensk. Varsågoda. Hejsan. Här är Radio Kirsi Ruotsalainen. Nu sitter jag här inne i radioapparaten och pratar med hela Göteborg. Mitt efternamn, Ruotsalainen, betyder svensk. Men jag kommer från de 1000 sjöarnas land. Fattar ni hur många finnar det finns i Sverige? Nej, inte jag heller. Och här är en låt till alla finnar. Avanmeren tuolla puolen jossakin on maa, missä onnen kaukorantaan lainen liplattaa. Missä kukat kauneimmat luo aina loistettaan. Siellä puolet huomisen voi jäädä unholaan. Oi jospa kerran sinne satumaahan käydä vois. Niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois. Vaan siivetönä en voi lentää, vanki olen maan. Vain aatoksin niin kauas entää sinne käydä saa. The public and all, I only wish they would see I'm just a part that's screwed on the wall. But they all laughing at me, and they all laughing at me. I'm a rebel, don't you just know it? I'm a rebel, don't you just know it? I'm a rebel. Wash my ugly jeans and brush the smile off my face, but still I'm a member of a human race, the human race.